rikora inkingo zo mu bwoko bwa mRNA. muri RFI naho bagize bati ikigo cya mbere nyafurika gikora inkingo za BioNTech zikoranye ikoranabuhanga rya RNA messenger cyatangijwe mu Rwanda. muri Afrique Info ho bateruye bagira bati Kigali itahwa ku mugaragaro ry'uruganda rwa mbere nyafurika rukora inkingo hifashishijwe ikoranabuhanga rya mRNA. Afrika yunze ubumwe n'abandi bafatanyabikorwa banyuranye bashimye intambwe idasanzwe yatewe. Ikigo cy'Abadage cya BioNTech gikora imiti n'inkingo nicyo kigiye kujya gikorera Kigali mu Rwanda inkingo zizaba zigenewe abanyarwanda n'ibindi bihugu bya Afrika. Ni ikigo cyubatswe mu cyanya cyagenewe inganda Himasoro mu karere ka Gasabo aho cyubatse ku buso bwa metero kare 35,000. Ubuyobozi bwa BioNTech bwatangaje ko kubaka uru ruganda rwa mbere rwubatse muri Afrika ngo bizarangira muri uyu mwaka tugiye kwinjira mu taha wa 2024 hanyuma rutangire gusohora inkingo za mbere mu mwaka uzakurikiraho 2025. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye Jean Daniel byanditse ko yari umushinga wa miliyoni 150 z'amadolari ya Amerika watangiye gushyirwa mu ngiro mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize 2022 hagamijwe kugira ngo uzafashe Afrika kuko inkingo ibihugu byayo bikoresha byazitumizaga hanze y'umugabane. Gutaha ku mugaragaro igice cya mbere cy'uruganda rwa BioNTech Africa byabaye kuwa mbere w'iki cyumweru wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko akaga ibihugu bya Afrika byahuye nako ko kuzenguruka amahanga bishaka uwabiha inkingo za COVID-19 ariko katumye hafatwa umwanzuro ko mu Rwanda hagomba kubakwa uruganda rukora inkingo kugira ngo umugabane wa Afrika utazongera guca mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo. Yashimye aho imirimo yo kubaka uruganda igeze by'umwihariko hagaragaza ko biteye ishema kuba hiri kugirwamo uruhare n'abanyafurika ku kigero cyo hejuru kandi rukazaba rufite ubuziranenge udashobora gutandukanya n'ubw'izindi nganda. Yagize ati bijyanye n'ubusumbane mu nkingo byashegeshe cyane Afrika mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Twisanze dukomanga kuri buri muryango dushaka doze z'inkingo kandi uko ibintu byari bimeze n'ibyari byo kwihanganira. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe wishyize hamwe kugira ngo hafatwe intego ikomeye ko tutazongera kwemera kunyura mu bihe nk'ibyo. Nanone uko niko u Rwanda, Senegal, Afrika y'Epfo na Ghana byabaye ibihugu byo gutangirizamo umushinga wo gukora inkingo. Ibindi bihugu nabyo byatwiyunzeho kandi twamaze gutera intambwe ikomeye yo gukorera hamwe. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye kandi binandika ko izi nkingo zizakorerwa mu Rwanda zizaba ari zo mu bwoko bwa mRNA. Ubu buryo bwo gukora inkingo bukaba ari bushya kubera ko bwatangiranye no gukora inkingo z'icyorezo cya COVID-19 gusa kugeza ubu tuvugana hari no gukorwa ubushakashatsi kugira ngo izindi ndwara zirimo malaria zikorerwe izi nkingo zikoresha ikoranabuhanga. Perezida Kagame yavuze ko mbere hari abavugaga ko inkingo zifite ikoranabuhanga rya mRNA zidashobora gutangwa muri Afrika. Ati mushobora kuba mubyibuka ko mbere ikusanya bitekerezo ryagaragazaga ko inkingo za mRNA zidashobora gutangwa muri Afrika. Byavugwaga ko bikomeye cyane ku nzego zacu z'ubuzima. Hanyuma ubwo twatangiraga uru rugendo rwo gukorera izi nkingo ku mugabane wacu twabwiwe ko imyaka mike bizafata ari 30. Ibyo byose ntabwo byari byo. Birashoboka kandi kubera ko bishoboka ni n'ingenzi cyane. Presidente wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yashimye Perezida Paul Kagame udahwema kwita ku buzima n'imibereho myiza y'Abanyarwanda. Yavuze ko ubwo yahuriraga na Perezida Paul Kagame Paris mu Bufaransa muri 2021 ubwo COVID-19 yari gitangira kugenza make baganiriye ku buryo Uburayi bwafatanya n'u Rwanda bitari ukuzana inkingo muri Afrika gusa ahubwo bikajyana no kuzihakorera ndetse hifashishijwe ikoranabuhanga rya mRNA. Yashimye kandi Ugur Sahin washinze akaba n'umuyobozi mukuru wa BioNTech Group washyigikiye igitekerezo cye na Perezida Kagame maze Madame Ursula von der Leyen ati ni by'agatangaza kuba mu myaka 2 gusa BioNTech zigiye kujya zikora nibura dozi miliyoni 50 z'inkingo ku mwaka. Yavuze kandi ko iki kigo kitazakora inkingo za COVID-19 gusa ahubwo kizajya kinakora n'izindi zirimo iza malaria, iz'igituntu ndetse byanashoboka n'iza kanseri. Uruganda rw'i Kigali n'u Rwanda BioNTech ifunguye muri Afrika higamije kwagura ibikorwa byayo byo gukorera inkingo n'ahandi ku isi nyuma y'ikigo gikuru cyayo gikorera inkingo za mRNA mu Budage n'andi mashami cyagabye muri Amerika no mu Bubiligi. Umuyobozi mukuru wa BioNTech akaba n'umwe nyine mu bayishinze Professor Ugur Sahin yavuze ko biteganijwe ko imirimo yose yo kubaka no gutangira gukora inkingo izarangira muri 2024 inkingo zigatangira kuboneka muri 2025. Yanagaragaje kandi ko uru ruganda rw'i Kigali ruzajya rukora doze zigera kuri miliyoni 50 z'inkingo ku mwaka zizajya zoherezwa n'ahandi hasigaye muri Afrika. Reka duhindure ingingo Jean Daniel. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byagarutse ku gihano cy'imyaka
24 ubutabera bw'i Paris bwakatiye Sostene Munyemana wahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Mu kinyamakuru Le Courrier International bagize bati ubutabera jenoside yakorewe abatutsi umwicanyi w'itumba yakatiwe imyaka 24 y'igifungo. muri Jeune Afrique naho bati Sostene Munyemana yakatiwe imyaka 24 y'igifungo. n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Le Monde, RFI, La Tribune, West France byagarutseho byandika ko urukiko rwa rubanda rw'i Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa ariko rwakatiye Dr Munyemana Sostene igifungo cy'imyaka 24 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ibyaha byibasiye inyoko muntu no kwitabira inama zari zigamije gutegura ibyo byaha yakoreye muri prefectura ya Butare uri mu majyepfo y'u Rwanda. Dr Sostene Munyemana y'imyaka 68 y'amavuko yaburanye ahakana ibyaha yahamijwe yahungiye mu Bufaransa 94 nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ikirego ku byaha yahamijwe cyatanzwe mu 1995 ariko uru rubanza rwe rwatangiye kuburanishwa guhera hagati mu kwezi gushize kwa 11 akaba abaye umunyarwanda wa gatandatu uburanishirijwe mu Bufaransa ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Ubutabera bw'u Rwanda bwishimiye ko Ubufaransa bukomeje gutera intambwe nziza mu kugeza imbere y'inkiko abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko bugasaba ko n'abakidegembya muri icyo gihugu bafatwa bagatangira kuburanishwa Xavier. Bafatwa bakagezwa mu butabera. Tukiri kuri iyo ngingo y'ubutabera jondanye mu gitangazamakuru RFI batu ubutabera bw'Ububirigi bwahamije abanyarwanda babiri ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'ibyaha by'intambara. Muri Tarifa Rwanda bati mu Bubirigi Pierre Basabose na Twahirwa Serafin bakatiwe. No mu gihe naho bagize bati iki Twahirwa yakatiwe burundu, Basabose ajyanwa kwa muganga. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikandika ku rukiko rwa rubanda rw'i Buruseli mu Bubirigi harirwo rwakatiye Twahirwa Serafin igifungo cya burundu ndetse kandi rutegeka ko Basabose Pierre wazakurikiranwa ari hanze kubera ibibazo by'uburwayi afite. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'aho tariki 19 Ukuboza uru rukiko rwari rwahamije Twahirwa ibyaha bya jenoside, iby'intambara, kwica bigambiriye no gusambanya abagore ku gahato. Byose yakoreye mu Gatenga n'Igikondo mu mujyi wa Kigali ubwo yari umuyobozi w'interahamwe mu 1994. Basabose we yahamijwe ibyaha bya jenoside. Kuri Basabose kandi wari wasabiwe n'ubushinjacyaha igihano cy'imyaka 25 jondanye icyemezo urukiko rwamufatiye ngo gishobora kuzahinduka bitewe n'uko abaganga bazasanga ubuzima bwe buhagaze nyuma y'igihe runaka, kubera ko igihe byazagaragara ko nta kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ngo afite yazakatirwa nawe. Ubwo Twahirwa na Basabose bahamywaga ibi byaha, perezida w'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi Dr Gakwenzire Philibert yagaragaje ko banyuzwe n'iki cyemezo, avuga ko ari ukuri kwatsinze. Yagize ati ni ukuri gutsinze kuko ibibazo byacu bigenda bisa wenda hakagira ikigenda cyihariye kuri buri gihugu, ariko kugira ngo abantu bamaze imyaka ingana kuriya ba mu muryango w'Ababiligi bahamwe n'ibyaha bingana kuriya, umubare w'abantu bishwe, umubare w'abo bashatse kwica Imana igakinga akaboko, umubare w'abagore bafashwe ku ngufu hanyuma abantu bakumva babana nabo ku buryo busanzwe, ni ukuri rero kwatsinze, ahubwo igihe cyari gishize abakagombye kuba barabigizemo uruhare kugira ngo bacirwe imanza barebaga hehe. Ibyo kandi nabyo tubivaho Xavera. Maître Alain Mukurarinda ati u Rwanda ntirwiteguye gusubiza ku magambo ya Tshisekedi. Ni inkuru ya Kigali Today ikomeza ivuga ko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Maître Alain Mukurarinda yatangaje ko u Rwanda rutiteguye gusubiza ku magambo ya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ushinja u Rwanda gutera igihugu cye, agatuka Perezida w'u Rwanda ndetse akagambirira gushoza intambara ku Rwanda. Maître Mukurarinda yabigarutseho muri iki cyumweru ubwo yavugaga ku mubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mubano udahagaze neza. Yanenze imyitwarire y'abayobozi ba Kongo bagaragaje ubushake mu gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, hamwe no gushyigikira ibikorwa by'ubwicanyi ku bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi aho muri Kongo. Yavuze kandi ko nubwo umubano w'ibihugu byombi udahagaze neza, u Rwanda rwakomeje kwifata ku bushotoranyi rukorerwa na Kongo, rugerageza gushakira amahoro mu biganiro binyuzwa mu itsinda ry'ingabo zavuye mu muryango w'akarere k'ibiyaga bigari rishinzwe kugenzura ibibazo byambukiranya imipaka, ndetse n'igihe habayeho ibibazo u Rwanda rukabyereka iryo tsinda hagakorwa ubusesenguzi jondanye. Ati nubwo indege za gisirikare zijya zirenga umupaka cyangwa hakaba amasasu yambukiranya imipaka, u Rwanda ntabwo rwihutira gusubiza, ahubwo habaho kugenzura ibikorwa byakozwe n'uburyo byakozwemo, ndetse hagatumirwa n'itsinda rishinzwe kugenzura ibibazo byambukiranya imipaka. Inkuru ya Kigali Today ikomeza ivuga yuko uretse ibi bikorwa byo kurasa mu Rwanda, bamwe
bamwe mu bayobozi bakuru ba Kongo harimo n'umukuru w'igihugu cya Kongo bagiye bavuga amagambo y'ubushotoranyi ku Rwanda ndetse n'ayibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Muri ayo magambo y'ubushotoranyi benshi bumvise harimo ijambo Perezida Felix Tshisekedi yatangarije Bukavu mu ntara Kivu y'Epfo agereranya Perezida w'u Rwanda na Adolf Hitler. Ibi bikorwa by'ubushotoranyi kandi byiyongeraho irindi jambo Tshisekedi yatangaje mu ijoro ry'itariki 18 Ukuboza mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mujyi wa Kinshasa aho yatangaje ko azatera u Rwanda. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda akaba yaratangaje ko u Rwanda rutihutira gusubiza Repubulika na Demokarasi ya Kongo ahubwo ko hari uburyo u Rwanda rugaragaza ibibazo bibangamiye umutekano harimo kubimenyesha abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda hamwe no kubinyuza mu nama zihurirwamo n'abaminisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga. Mukuru arinda kandi yanenze bene ayo magambo havugwa n'umuntu uri ku rwego rwa perezida w'igihugu kubera ko ngo nta bushishozi burimo akaba asanga ari n'amagambo habiba urwango n'amacakubiri mu bantu. Ubwo dukomeje ku ngingo y'umutekano Savera reka twerekeze muri The New Times mu nkuru igira iti Abanyarwanda babategerejeho byinshi niko minisitiri w'umutekano yabwiye abapolisi bashya barenga 2,000 basoje amasomo bari bamazemo amezi 8 mu ishuri rya polisi ry'Igishari. Mu masomo aba bapolisi bashya bahawe arimo aya gisirikare na polisi gukoresha intwaro, imyitozo yo kumva no kumvira amabwiriza y'ikinyabupfura, imyitozo ngororamubiri, kubungabunga ituze n'umutekano bya rubanda, amategeko, ubufatanye bwa polisi n'abaturage, ubutabazi bw'ibanze, gucunga umutekano wo mu muhanda kandi bakanahabwa ibiganiro kuri gahunda za leta n'ibindi byinshi bitandukanye. Xavier Minisitiri w'umutekano Harufredi Gasana yabasabye kuzarangwa n'ikinyabupfura n'ubunyamwuga kubera ko abanyarwanda bitezeho byinshi maze agira ati kijondanye. Ati abanyarwanda babategerejeho byinshi kandi biroroshye kuko musanze bakuru banyu bakora mu kazi nk'ako mugiyemo. Amasomo mwahawe niwo musingi muzubakiraho kugira ngo mushobore kuzuza neza akazi kabategereje. Minisitiri Gasana kandi yanabasabye kuzashyira umuturage ku isonga maze agira ati muzakomeze kwitwara neza aho muzajya gukorera, mushyire umuturage ku isonga muri gahunda zanyu zose, muzirinde kwiyandarika kubera ko byangiza ejo heza hanyu naho urwego mukorera ndetse bikanaha isura mbi igihugu cyacu. Abapolisi bato basoje amahugurwa yabo y'amezi 8 barimo abakobwa 427 n'abahungu 1645 naho 35 ntibashoboye kurangiza amahugurwa kubera impamvu zitandukanye. Naho ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo n'imvaho nshya byanditse kandi ko bwa mbere mu mateka y'igisirikare cy'u Rwanda abasirikare